Ҳама каса тенҷе ку дӯстони азиз, ҳама каса ҷамъ шавед намаи эфира хушрӯя канал ҷоякшда 100% моно ки шумо чотка ча бинена баъд суҳбата сар кунем. Боз як бори дигар салом арз мекунам ба кулли тамошобинони доимии сомонаи Раҳим Продакшн ва ба кулли он нафароне ки ин лаҳза дар программаи эфир маро тамошо кардасен. Дӯстони азиз, умедвор ҳастам ҳар яке шумо тансиҳату хонобод ҳастед. Бигзор ҳама вақт зиндагии шумо дар осонаҳои баланди ҳаёт бошад. Ҳеҷ гоҳ дарди ғам пастии зиндагиро набинед, чунки инсон аянами дарда ғам ай пастии зиндагӣ ҳама монда иштагай. Як чиз дигара дӯстони азиз хотир расонам ки дар ҳаққи як бародари азиз дуо кунед ки модараш ин дунёро падруд гуфтаги ай худованд ҷои модараша ҷаннат кунад. Имрӯз дар Федератсияи Россия буда омада натониста. Дӯстони азиз, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам. баъд боз ба қисмати савол-ҷавоб мегзарем. Як видеои нав оид як модар партофтагием зрители истодагиам метавонед ки ҳама каса бидурем бинен, лайкҳоро бизанен, суҳбата ҷаззобтару қызиқтар кунед. Дӯстони азиз, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам. Ба як лайк мони шумо ягон ҷои шумо кам намешавад, то ки дигарон дуранд дар эфир суҳбата давом кунем. Ҳар як фикри шумо имрӯз барои ман муҳим аст. подписчикони азизи ман, касе дар канал нав омадагин хуш омадед. Дӯстони азиз, мегзарем ба қисмати савол-ҷавоб. Дӯстони азиз, ҳазор раҳмат барои дастгиритон. бисёр гапу чапора зиёд кардан, бисёр нафарот дастгиримон кардан, бисёр нафарот дашномон кардан, бисёр нафарот дӯст шидан, бисёр нафарот душман. дӯстони азиз, як чиза хотиррасон кунам ки имрӯз бо як кори хайри беҳтарин ба як оилаи дигар шид аз ҷониби як бародари ғариб. ҳазор раҳмат ба он нафар ки боз як оилаи дигара дастгирӣ кард. ҳама каса бестен то охират дастгирӣ кунен, лайк падилисара фаромӯш накунен. ана ака имрӯз рӯзи комментарияхонӣ ҳар яки мо шумои фикри ҳар яки шумо барои мо муҳим аст. дӯстони азиз, касоне ки дар шаҳри Москва дамадида бошанд, як кори таъҷилия бояд огаҳ бошен. мерем якам салому алейк кардан. Салом аз Туркия. Ва алейкум ассалом. саломи ҳамаи шумо. боз як бор дигар мегӯям ки ва алейкум ассалом, барое ки ҳар як саломи шуморо хонда наметавонам. гапҳое ки муҳимтарака ҳамроҳ бихонем. ман миннатдорам ки ҳар як шумо заҳмат мекашед, менависед, дастгирӣ мекунед. ба худо қасам аз замин то осмон миннатдорам. салом ба ҳамаи бародарон. ва алейкум салом. ака раҳимсози худ меша раҳмат ай шумо. салом алейкум. ва алейкум салом раҳимҷон. салом алейкум бародар. салом алейкум акай раҳим. бай апара хона ёфтен. акай раҳим бай апара хона ёфтен. тоҷиддин ибрагимов ба кадом апара хона ёфтем нафаҳмидам браҷон. брат ҳамин номерои колияра намедонӣ? Не акаҷон дар номи садқа ки мурдай меги чи анехшидан. ака соз. салом алейкум. салом раҳимҷон. салом алейкум. ва алейкум салом. салом алейкум. салом алейкум. сози хуби ака меша раҳмат ай шумо бистен чи каки качид. салом алейкум. ака ҳамун додар чи шид? мастер алиҷон кадом додар акаҷон? ака ҳамун додар чи шид? ҳама иҷада омадаи ҳама иҷод омадаи ангел хуш омадаи. як суҳбат кунем, як дарди дил кунем. шумо айхиди Москваед, ман айхиди Тоҷикистон. бо ягон навигарира барои шумо гап занам. як кас як дӯст меёвад, бародар меёвад, як кас қатъишинос мешавад. ака чи янаш оғози ҳамин сухан саломат зеро салом худо бехирома. салом раҳимҷон. як дуо буте барои ғарибон нависае ки ой телефоном ғартид. як нависае ки оғози ҳамин сухан саломат раҳимҷон, як дуо буте барои кулли ғарибон. дӯстони азиз, ай ҳамада дуои шумо иҷобат мешавад. не ки ма гуфтанем ки аз ҷониби ана шумо мардуми ғариб. худованд ҳеҷ гоҳ сартон дарда набинад. дӯстони азиз, дар куҷое бошед набошед, аввал ба луқмаи ҳалол зиндагӣ кунем. чунки дар шумо дар мулки ғарибии худо дар пои ягон татхор назанад. агар мабодо ба ягон таи шумо ягон чӣ шид, бидонед ки шаҳид мешед. худованд ҳеҷ гоҳ нашавад. не ки барои шаҳид шидан ҳама вақт пои ба торат будан дар корро ҳаромию дигар корро кардан дар кор нест. чунки шумо дар мулки ғарибин фақат фикри зиндагиро кунед, фикри кори хуба кунед. барои ҳар яки шумо фаҳмидам бениҳоят кине ки дар уҷа солҳои дароз кор мекунед, на зана мебинед, на фарзанда мебинед, на падар, на модара. бародар дар Москва очаш мурда воидот гирья мекуна, пули билет дар осмон наметавонад Тоҷикистон омада ки хай дигар бия ба як хок партофтане ӯ дигар модар зинда намешавад. дӯстони азиз, қадри ҳар як нафара дар зинда буданаш будонед. вақте ки ай даст метенед, вақт ганда пушаймон мешед. ин чиз мо ҳар яки мо ами дарси ибрат шавад. дӯстони азиз, баъде ки ай даст мети падар модара, баъд заминҳоро мекаши, воидода мегири ки бояд ма итарӣ мекардам, тарӣ мекардам, рӯзу соатиш мешавад, соҳиби ҳама чӣ мешавад, баъд пушаймон мешавад. ҳозир барои як аруса 1000 рубл 2000 рубл мепартоӣ барои як соата кайф кардана. не ки барои як падар модар 1000 рубл чи 500 рубл чи намепартоӣ ки як дуои падар модарро бигири. дӯсти азизам,
پناه الله باشین. سلام از غریبی اکا شما منصوب به راختی کلان سلامت باشین اکا. اکا میگذاریم قسمتی سوال جواب اکا جان در پوش سوز شید. ها احمد جان میگن دوستان عزیز سیم جراحی احمد جان ان شاء الله ناز گذشت روزهای نزدیک با ویدیو نوبتیش پارتیم بریم ای خودش خبردار شیم برای کی سه جراحیش گذشت دوستان عزیز. همون ورم پای احمد جان توبه کردم به نهایت کاری قینه گپ زدنش که اولی من هم ندیدم بعد همون ورم هم تا میبریدن میگرفتن با پوستا میدوختن کیم چیکل کار میکردن دوستان عزیز. انشالله میپرتون برای که او چیزا حتما به هر یک شما پرتون نکن که شما بیشتر دستگیری کردین. سلام علیکم چیکار سوزی که راست میگه اکا جان سلامت اکا نات گونه شما رو رنگ اکا خودم میدونم اکا جان علی باگدان سلامت باشین. شما کجایی برادر ما همین مردم تاجیکستان که زاده فرخور دوستان عزیز در درون یک گومو در درون یک قشلاق کلانش دیگه بچه دهقان شهر بعد سین 11 همین دیدگی مکه که به احمد دیگه زنگ نزدین. صابر جان صابر برای کدام کار اکا جان. دوستان عزیز باز روزهای نزدیک یک ویدیو نوبتی ای احمد جان پرتوی مقصد بیشترات باز میخواین که بعد جراحی نوبتی و چی گپ شد اکا بهترین انسانی. سلام علیکم اکا رحیم همو دختره که جواب دادی ما همیشه دستگیری میکنم یکی اکا کاری زور میکنی دوام تی اکا نپرتو اکا کرامتلو چی خیل شید. اکا کرامتلو را در حقش دعا کنین دوستان عزیز. اکا کرامتلو وضعیتش خیلی او رو زنگ زد خیلی گپ زدیم باید روزهای نزدیک برم همون مرد که پاچوش مایی بود او را یک نواری مینداریش باید بیان کنم و بعد اکا کرامتلو را یک ایحولش با خبر شیم و اکا را پرتتان در کار نیست چون که زیق میشوه ما میریم که قطعش صحبت میکنیم با یگان چیز برای شما پیشنهاد میکنیم که ما نو در اومدیم چی گپ باشه اکا کو گپ زنین افری اولش تماشا کنید بعد میفهمین اکا جون. چون همه چیز سلام علیکم اکا جون در حق دعا میگیم از طرف غربی ای سلامت باشی بهترین کار میکنه که خدا همه بیمارا شفا بده آمین الله اکبر. خو برا اگر سون در کارشان باشه نصیب و یاردم میکنیم انشاءالله. گپ نیست که با خدا می ندارم همون اپا دخترچه داشت خونه یافت اپایی که شوش در غریبی مردگی بود همون را میگین که ویدیو کنین احمد جونه یعنی ویدیو کنیم احمد جونه همه کسا روزیه نه دوستان عزیز. ولی احمد جان هم یک دو درک دیگر روزهای نزدیک باید برم ای خیلی وای گفتن کوی بیش نه این غازی مالک ای همینجا اویالی گفتن کودک ماشین زدگی بوده پوچش روزی تا زیرا کانتر وضعیت همین سیمین خدم بزی بود ای پای داودای همودیم یک دو روز دوشنبه اومدگیم دوستان عزیز. ان شاء الله بریم نوار نوبتی همون را می پرتویم یک دستگیری دیگه همون را کنه که پوش برام کرده سای باید مسکو بریم بعد دوستان عزیز نگفتن نموند که ان شاء الله بعد ماه دکبر با آخرش مسکو سفر داریم. یک دو برادرها به حد جهد کرده‌اند فیرود کرده‌اند میخوایم که یک 10-15 روزه بریم یک تماشا کنیم یک برادرها را ببینیم ای پیش بسیار نفرا میگه که جای کاری ما بین ای احوال ما با خبر شین ما میخوایم همراه شما یک صحبت کنیم در یوتیوب پرتیم ان شاء الله میریم کسانی که خیلی خواهشمندن در ایرپورت و میخوایم کسانی که در کجای باشن تا قدر امکان کوشش میکنم که هر یک برادری که مرا دوست میداره حرمت میکنه عزت میکنه همراهش صحبت کنیم سر یک پیاله چای باشه یک سخنی خوب برای که شنیدن که بود مانند دیدن مگه ای پیش ببینیم بهترین کار میشه ان شاء الله. ما سفر دارم به خدای دمادید وجود یک برادر جانیم یک اکای ما در همون مسکو کار میکنه مثل شما مردی کار گل میفروشه همین خیلی مقصد کاری غریبی دایده برادر ما دوستان عزیز وقتی که هر گوی که اوچای ما خطیش گام میزنه بعد ایو زور با پن میگیره که بچه‌م در روزه بچه‌م در روزه هر یک پدر مادر تا مردنش غم میدیده ده همین فکر ای فرزنده میکرده فکر او فرزنده میکرده فکر نبیره را میکرده فکر ابیره را میکرده هر یک درد و خدا قسم کنه دوستان عزیز فکر پدر و مادر کنین خوز یک کودک وقت میگنه عصب نمیبر آفرین اوه به حرمت خدا همه وقت مادر و پدر را یاد کنه که دنیا دو روزه غنیمت عمر انسان به درجه به قدر شده که ای د پول قدر داره دوستان عزیز به خدا قسم ای دنیای دو روزه ده نمیقدر کار میمونه دوی پدر و مادر را بگی خداوند پدر و مادر تام بود فیض برکتشان روی تو میمونه. سلام علیکم اکا رحیم جان به خدا قسم ما شما را حرمت عزت میکنم بس کن نشاطی همو عبدالرزاق خطی بران این کار با شما نمیزه ای به شما خون این ولی تو را یگان کسی دیگر را یاردم کنید کن من تو چی زور است من فیروز 89 نویسه که نشاطی عبدالرزاق بران یگان ویدیو دیگه نکه گاب نیست که جان با جان دل قبول نه که شما کمر فهمید
شما подписчикои ما буден, ҳақ доштен ягон чиро бифаҳмед. дӯстон азиз, дигар видео намекунам, ягон чи намекунам. агар ҳамин кори ман ягонта сахт разида боша, хафа карда боша, узри зиёд, агар нахоҳем видеоро медорам пок зав далит мекунам. просто ман хостам ки хай як чиз кунам барои шумо. шерали додарам, хуш омадед, ҳазор раҳмат барои навистанат, миннатдорам додарчаи азизам. неки нахо барои як гапи Абдурозиқ, барои як гапи барои бисёрта сахт разида боша. дӯстони азиз, ма чи на акай Абдурозиқро ақорат кардагим, на барона, ма чизи минени бад ҳамчун ранги як устод гап задам. ба худо қасам, агар ягон тетра хафа карда бошам, бахшиш мепурсам, паноҳи акай баронам ба худои Абдурозиқам. иншоалло худо бо якҷошон мекунад, ҳама чи хуб мешава, беҳтарин мешава. ҳар як кас аётон набуронен ки бе ягон кас дигар худованд ростша мета. акай баронам ростша бе Абдурозиқ мета, Абдурозиқам бе барон ростша мета. ягон кас дар ин дунё бе риск намемонад. ҳатто мегӯянд ки дар дуруни санг як крум буда, як кафтара, чӣ хел қиссаҳо буда ки ҳамуро ризша худованд через ҳаму медода. ҳар як каса худованд ризша мета. нашоти акай барон Абдурозиқ ма дигар мақсад ягон чи намекунам, карданиам нестам. ба худо қасам, ман хиёл кардам ки шумо мехоҳед ки минени маро бифаҳмед, чунки ман ҳар як эфирода медорам маро дастгирӣ мекунед, мисол суханҳои хуб мегӯед. ягон ҷои айбуш нест. акай Раҳим рост мегӣ, барои гапи ҳаққуд ма тарафдори худтам. судай сафару саломат бошед. шумо чӣ ба ягон чиро нафаҳмида Абдурозиқа ҳар чӣ гапҳои безеб гуфтӣ. ман шумода одами хуб фикр карда будам. алиҷон айса, яъне ман одами бадмо барои ҳамон қадар гапи задагим. ман Абдурозиқа чӣ гапи бад гуфтам? масалан як чиз мисол, як чиза мисол биёрем. афсӯсжани Абдурозиқ ҳақ дорад ки ҳақиқатша талаб кунад. дӯстони азиз, салом алейкум брат, се гони таваллуд кардагия як модар, ҳамуро дастгирӣ кунем. бачаҳо чӣ хел дастгириш кунем? ин бобои хулиган кӣ боша? ин қадр тарафдори ин видео маро удалит кардам. ҳамаи видео маро удалит кунем чӣ хелай? не хона наёфтаю дига. Абдурозиқ курнамакай ватанфурӯшай. дӯстони азиз, мо темаи ёда дига биё кор нагирем, гапҳои худмонро бизанем, чақчақи худмон накунем. иҷо омадем на ҳама любой ҷои ютуб медрои гапи ҳама иҷа да биё темаи худмонро гап занем. панош ба худо қасам, якбора рӯз ба рӯз гуноҳ мегирем, гапи иша мегирем, гапи хайзи чӣ хел бугум. ҳозир ҳама ира фаҳмидан қина якҷиҳат. ба худо қасам, шояд ман хатогӣ гап задагӣ бошам, бисёр чиза. мақсад як чизай дӯстони азиз ки биё бо темаҳои худмон гап занем. як каси дига чида кор афсӯс кардани бисёр нафаро кардесанд, бисёр нафаро фикршона гап задан. байни ин чиз просто дига басай. мақсад шумо худтон гуфтесен ки удалитишки фалонишки беҳмадонишки. акай Раҳим бошид, чунки ман чанд қа пеш ман дар шумо сухани хато гуфта будам, дар шумо ман бахшиш. акай Раҳим Меҳроҷиддин саломат бошед. бояд шумо гудака хеле намегуфтем, шумо бояд. Абдурозиқ курнаҳо аҳамияти салом бародар сӯзи хуби кӯрохубан мегум ку фикри накунин ӯ давҷа роҳат кардесай шумо бошад. хай худованд буташон ки давҷа роҳат кардесай, хурдесай. ҳамин як чизай да, ҳамин худовандам инсона ба ҳар як роҳ худ мета. ина мисол одам арақ мехӯрад медонад ки гуноҳай не ки мехӯрад бас чӣ намекунад. одам дискотека меравад медонад гуноҳай бас чӣ намекунад. одам намоз мехонад медонад савобай намехонад. одам мисол кори ҳаром мекунад медонад ҳамаи не ки мекунад. ҳар як кас дӯстони азиз дар зиндагӣ раихча худаш интихоб мекунад. Абдурозиқам, баронам, ма ҳам, штаҳам, иям, як каси дигаам. просто як чизи дигарам чӣ хел ма шумо дабудем ки вақте ки ин тема шид ҳамаро якбора дар ҳайрат монда. хай 18 солаш намехоҳад худаш кор кунад, мошалло беҳтарина кор кунад. ҳама тарафдори хуби якдигара. ҳамин рӯзо медрои барои ақорат кардани иш дуромадай, бо иш ақорат кардай. ака и хеле бадам неяда. дӯстони азиз 252 нафар дар эфирен. дӯстони азиз куя лайки дигара бошапен, бо дигаро будроям бинад. иҷа да ина нигоҳ кунед дӯстони азиз. ҳозир як чиза ман шуморо мегӯям, майлаш баҳси ира гуфтен ҳар як кадомат фикрта нависен. ҳамат ба диққат гӯш кун. ана кама мегӯянд ки ҷои нанга, ҷои ҷанга. дӯстони азиз, як чиза ман ба ҳар яки шумо гуфтем ки Абдурозиқ фалон барон фалон.
ҳар як кас фикртона навистен дар даҳани иш фалон дар даҳани фалон ақорат кардена ҳамин хелба черо инар гапа ҳақаш чӣ ба баъзан вақт барномаҳои маъюб мепартоем нашоти ҳамин абсурда намекунем ки чӣ ба и дараҷаи хел шуда чӣ ба и дараҷаи хел шуда чӣ ба ира дастгирӣ кардан дар кор барои чӣ ё як дизайн да як дизайни видео да як сурати духтари лубли чамони ё як сурати духтари фасона ҳама медорад тамошо мекунанд ки бо дар дорои менависад ки ту дурӯғгӯи машиник фалон беҳмадон чӣ ба ёра фикр намекунем мо ба номи худо қасам 99% мо баъзан вақт ботинан не зоҳиран мусулмонем ботинан ҳаром одамем барое ки худмона мусулмон метирошем ҳамаи кори ҳаромо мекунем худмона мусулмон мегирем як каса ғайбат мекунем худмона мусулмон мегирем дӯстмон дар чӣ ба нашоти и қадар мардими ғариба дар Москва киштесанд чӣ коро кардесанд ит бародари такидат кардесанд чӣ ба нашоти ҳамин ягон абсуржат намекунем дар пеши чашмат тоҷика урус издивоҷ мекунад хаб кардагӣ ку чӣ ба я видео намекунем бигӯ ки брат нигоҳ кунед ки чӣ гапай барое ки ҳар як аз вақте ки як одами ноҷинса ё одами бечора ё баъд гапа дар ҳамон задан мегирад дӯстони азиз мо тоҷико дар сари тоҷикои худ монзурем мо тоҷико дар сари тоҷикои худ монзурем дар сари ягон каси дига не барои ҳамин қадар ғайбати ягон каса намекунем бигзор сифати ҳама шаванд ҳамаш бародари моанд ҳамаш ҳозир агар баронам як шава ака абдурозиқам як шава мо месӯзем мардими тоҷик падар модараш месӯзад ягон мардими дига парво надорад ҳар як кас истифода мебарад мебараш мақсад имрӯз ман эфира кардам ки чахчахи худмо накунем ба худо ҳар рӯз тема медорой нашоти ҳамоя 10 кас як видеоро такроран гирифта партата ҳеҷ чизе дига намефаҳмед ба касе фикрша мефурад навистам бигира акай абдура дар теҷи айбарон ҷиддо мешуду рост меги ака мақсад биен гапои худмонро бизанем ки и коро вобше мора ку на баланд мебарад на ягон чизи дига дӯстони азиз ҳами ма насиб ягон 15-20 рӯз пас миём Москва иншааллоҳ дамадедов план дорам шамон шеҳрбачаҳо дастгирӣ кардасан иншааллоҳ мерам ай ана унҷа ман мехоҳам ки қатъи мардаме ки тоҷик ҳамин мардами тоҷик куллобӣ ғармӣ помирӣ хуҷандӣ восиягӣ фархорӣ ҳамадонӣ мисол қирғанӣ вахшӣ панҷакентӣ ҳамаш ай пеш барнома бигзарон пурай мардаме ки мехоҳад ки барнома бигзарон ака 99% мардами басавод дар ғарибия дӯстони азиз инеми хидат инеми хидат як бор бес фикр ки чандта диплом дорӣ не ки барое ки пакриват намекунад намешава мерай Москва зиндагӣ маҷбурат мекунад дига на диплом дар кор мешава на ягон чизи дига ман мехоҳам ки қатъи баъзе нафаро бурам суҳбат бигзаронам як чизоеро бифаҳмам ки мардум ҳами бина бигӯяд ки била дар ҳақиқатан ҳами шербача зеби галасур ку сари мизи корӣ дорад дӯстони азиз ҳар як каса худованд ай тақдири насибаш метавад ҳеҷ вақт пота ба пои ӯ дуроз нака ки худованд ӯро додай чӣ ба мара надодай курнамакӣ нака таам як коре ки худованд дар таам бута агар худованд ҳамаро бой мекард дунёро ку шириниву талхиша ҳеҷ кас намефаҳмид ё ҳамаро мусулмон мекард ҳама беҳиш мерафт кофир дузах ки меравд худованд ҳама беҳиш бираване ки инсон ҳар як таш худаш интихоб мекунад баъзе нафаро рӯи рост мегӯяд ки ман арақа нахӯрам итари мешавам медонад ки дунёда ик чиз гуноҳ нависак ҳозбес як кас ки ами ту да чӣ намерасид ака да ки дар ами кори барон хита қатъӣ кардӣ намекардӣ як чизе дӯстони азиз гапат 100% ҳақай ман фаҳмидам ака гапат 100% ҳақай бояд ман хидмат қатъӣ намекардам не ки кардам барои блогер будам дуромам кардам ки шумоам подписчикои ман богогаҳ бошанд агар ба номи худо қасам ҳамиро ман намекардам дар дига видео бо баъзе менависем ки ака як видео ки ака як чӣ ка ман ба худо қасам меги агар ягон кори хато карда бошам ба худо бахшиш мепурсам дӯстони азиз ки майлаш ман қабул чизе ки шумо мегӯед ҳақ дорем камбудии мара гапи хатои мара видеои хатои мара шумо абсуржат кунед ман исправит кунам дӯстони азиз барое ки шумо мара тамошо мекунед як аз дига ҳеҷ вақт камбудии мара дар рум гап намезанам мегӯяд зурай мон фақат имрӯз бурава пага бурава баъд ҳамин бурава иди нахӯҳ шавад шумо гапи ҳақа бигӯед ман қабул мекунам просто акай калон нафаре дар комент гапҳои безеб гап мезана аҳамият натен бале дӯстони азизи дунё чархи фалакай дӯстони азиз
خداوند هیچ وقت یگان آدم در پستیشان نتا. همه خداوند همه را بوده یک کسانه همه را بودن همه دنیا چرخ فلک های یک چیزی که لوبو چیز بین مردک میشوه یک چیز میشوه نه که خیلی گپ یک برمانی دارد دو برمانی اکی آبی ای جون خوزایی میگه و طرفی باران شو یا طرفی عبدالعزیز همه یک چیز بیستیم فکر کنین اینا ما بسیار کنکورنت کانال یک کنیسه که عبدالرزاق این نومی الله بس کنین همه کاراتونو بله راست میگه همه کسا بس میکنیم اگر این بس های تیما را دیگه کنین آواستون پستای تیما را دیگه میکنیم چخ چخ خدمت همه کسا نسترین تونه چوت کچا بگیرین یگان چیزی اینترست کنیم یگان تا یگان ایدئو اینترست این داشته باشین اینستاگرام ما دا بنویسین اینستاگرام ما رحیم پروداکشن بدروین 10500 подписчикай بنویسین ما هر یک کدوم دقت میخوام فکر عقیده ترا بفهمم اویدی زندگی اویدی کورد اویدی که ای شوجی داشته ای دیگه کارو باشه یگان فیلمو تربیت کنم پیشکش شما کنم اینستاگرام دا بنویسین رحیم پروداکشن اینستاگرام دا پویش بتین ما دا کانال میبرد 10500 подписчик دارم دوستان عزیز برای که هم دا بنویسین چخ چخ نشتیانگ میشه همش دور میشه ادوشی میشه دیگه بهوده فکر نمیکنین سرتون رو ویران نمیکنین دوستان عزیز در حقیقت اکا بخون نوشتگی رو کم وطنها همه تینجی امونی الحمدلله شکرانه خدا خیلی تینجی امونی همه نشتیک وطن تینجی خدوان همه وقت تینج باشه تینجی وطن یک وطن همه تینجی دوستان عزیز به خدا قسم ای همه دا میگه سری خمه شمشیر نمیبره وقتی که یک آدم گناه رکت باید و گردن بگیره برای که در دنیا جوابش نگو در دنیا جوابش میگه همین را گفتنیم که یک چیز تو میگم شخصا ترا اینمی ترا شخصا یک گپ میگم که خودم زمین بکفم میگم که چیکار کنم اینم ترا شخصا میگم که ای برادر ای اپای خواهر خداوند نگهبانت باشه هیچ وقت درد فرزندات نبینی هیچ وقت در پیش نومرد گردن خم نکنی هیچ وقت خداوند ای پدر و مادر درود نکنه هیچ وقت پدر و مادر تا ای بالای سر دور نکنه همه وقت در گردی فرزندات باشی اگر در غریبی باشی خداوند تیزتر آسانتر با مهر و محبت با کیسه پر با سمکه پر به نزد فرزندات برگردی خداوند ریشه فرزندات در گیری دارم رنگ ریشه چنور کنه که هیچ گاه درد غمش نبینی انام پدر و مادر معیوب تا خداوند شفای کامل بده انام دودر انام خیش تبار انام همسایه کمبغل تا خداوند صاحب یک بدن نون کنه انام خدا در غریبی کار نیفتیسی خداوند صاحب کارت کنه همه وقت الله نگهبانت باشه ایرا ایادت نبرار که یک گپ خوب خیلی دل آدم شاد میکنه تو ارزنده انام همه گپ خوبی بودی خداوند دوستی ما را محبت ما را ایمان ما را مهر و محبت به وطن به مادر به خویش تبار به یار و برادر دور نکنه فسق فساد حرامی را ای بین یار و رفیق ای بین قوم دور کنه همین قدر میگم که الله هر یک شما را نگهبان باشه باقی در پناه الله باشین تا افیر آینده خیر دوستان عزیز